Tamo zomi mi pite tunina Public Voice TV, Zolan Voice TV, podcasting le awareness program panina khatve atakinong mo ke kung Zolan Voice TV panina ke kamin nalian he. Tunia konggen dingina Revolution asem khang no te ading part 2 hiding he. Revolution sem khang no te ading part 2. Tuman le khowak ading ipekhia khang no te pen mi pi akem ding gal kap te hi. Tua hi manin inisim nun tak zia kam tat kam pau le na sep na maban te a kipan ingai sudan donga nak pi takin ki kep kul hi. Adek dekin tulai tak mun tom toma khang no te gal ki kwan zia zia hi. Gal kwan lo pol khat jong ki om hi. Tua gal kwan lo te pe ma in nak pi takin li chen yi i kul hi. Ilasak na sunga li chen yi ri sisen yi ichi ma bangin nisim itasan san pen igal sim na hi pa hi. Mi hing tenun tang na ding akisam pen hui dik ding hiya. Hui dik ding pen atupi pen ahi hangin kwa ma in tupi ngai sun khaet lo hi. Mi hing te in hui dik ding atupi za in kal kap te ading in kikin kisin na li chen yi pen tupi ma hi. Tulai takin ten ado khem po zo zia zia o hi. Gambupin amao gwal zo na enin tha kinga ma hi. SSC te kinga nabogupan tai hia un hong kap ding hi ung chi in kap tak pi pa lelu hi. Ado khem po zo zia zia mo ku hi. Hibang azo na u thu tam pi om dinga tua laka kikin na lian pi ane na uzong ai hi. Ei thei na chang a tul ni le som ni le khat khit a sol lo in SSC te to thukim na la uwa December som ni le sagi tul ni le som ni le thum chang dong dai takin amao sunga dap takin naki thoi u hi kum thum dek tak khit chang in do ki kuwa ado pe azo hi mai u hi abei sa kum thum pen kikin na ki thoi na kisin na in hun zang u hi zolen makai te in jong nak pi takin kikingin amao pan mun zo in akisam khem pe han cham lai tak hi ei gal kap lam panin zong ahun atun chiangin adiang thei lian i hi zo na ding in i han cham lo phamo hi toy changin nisima isep ding te hoi takin na sem pe le hang mai lama e te zong te kia te bangin isep na pe wa aban ban in gwal zo ding hi hang ani na a ming te tang thu akigen chiangin apil asyam na te sangin anun tak ja te kigen zo hi agam tat zia to kigen zo hi ken te na asyang tho sit set khat anwa khat athada akizen anwan u kimol siam agal hang ma khat chi bang a hi nang pen na lom ten hong koi chi chep te le no thiam a hoi in hong ki chep te the na ding in kam tat na pha zong sat na pha nei ding ki sam hi ba hiam chi le e te pen mai lama ud in ud ta ke leng makai din mun nu le pa din mun ala ding te hi hang athum na a na khat pe ai bangin mu the na le ahoi lamin lak the na ding tu pi hi lung ken na ding lung len na ding inga isul le imu na I the na khem pe hong to chilel ding hi tu lai tak zo gam le Myanmar gam bup pen khasiat huai alung len huai le lung man huai ma din mun a hi Amy Malin hamsa isak na tha inga lo na ilung ken na jong om khathei ding hi to bang lung sim hong lut le hoi takin ki kep kul hi hoi takin ngai sun tak leng ien na lam akimu hilel hi na khem pe hoi kim lo ai ma bangin sekim lo hi Moses in khanan gam ending in Joshua le gal kap som le ni pai sakhi to laka atam zo in agal te thahat na mu in ki tau hi lung kia u hi oi lo lam min mu hi ai zong ina Joshua le Caleb te in
oi lamin mu in cha nga o hi lo pu hi to bang tekin tu lai takin izogam Myanmar gam tin mun tom te zong nang mu nop dan na mu ding he atom na tom gen king ni e mi pi kal kap te in nisimin kal vai kigin na le pumpi taksa tha khau na ding i han cham komin pil na siam na khan to na ding han cham kom ding hi hang tua kom ma in thu piang khe pe ai bang in tel thei na ding le a hoi lamin zat thei na ding in han cham suak ni tua hi pe le khang khana di na se phoi pen asem zo mi hoi mi ching tak te i tak ding hi tang thuman pha adin pasyan dei na to akituak nun tang na anei te i pa ding hi Public Voice TV, Zolan Voice TV, podcasting le awareness program panina tuni revolution asem khangno te ading chi thulu to konggen dingu to teng hin te mai kala kimukeng ni lungdam